ariko ngo suhuze ndetse ngifuriza gukomeza kugira ibihe byiza bakunzi bacana yacu. Ni inkuru idashimishije, ni inkuru ibabaje, ni inkuru idutunguye abanyarwanda muri rusange, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Ndavuga umunyarwanda wese ahari ku isi yose, ni inkuru rwose y'akababaro. Ni inkuru rero itunguranye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, aho Alan Mukuru arinda wamenyekanye nka Alan Muko, wari umuvugizi wungirije rero wa guverinoma y'u Rwanda, yitabye Imana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 4 Mata umwaka wa 2025. Umwe mu muryango we yabitangarije rero Inyarwanda ahagana ku isaha y'isa 2 zuzuye muri kino gitondo kabisa cyo kuri uyu wa gatanu. Alan Bernard Mukuru arinda rero uzwi cyane nka Alan Muko, ni umunyarwanda w'inararibonye rero mu nzego zitandukanye nk'ubushinjacyaha, ubuvugizi bwa leta, ubuhanzi ndetse n'ubwanditsi. Yavutse mu 1970 mu mujyi wa Kigali, aho rero yatangiye kugaragaza impano yo kuririmba afite imyaka 9. Amashuri abanza rero yayize kuri AP Rugunga, ayisumbuye ayakomereza i Rwamagana, naho kaminuza ayiga mu Bubiligi. Mu mwaka rero wa 2002 Alan Muko yatangiye imirimo y'ubushinjacyaha ndetse aba umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda. Muri 2015 rero yasabye guhagarika akazi ke mu gihe kitazwi kugira ngo ajye kuba hamwe n'umuryango we mu Buholandi, aho rero umugore we Bertine Gatabazi yari yoherejwe rero gukorera uruganda rwa Heineken. Alan Mukuru rero azwi kandi mu muziki nyarwanda, aho yakoze indirimbo zakunzwe nka Murekatete, Tsinda Batsinde, Gloria ndetse na Museke Weya. Yashinze inzu ifasha abahanzi yise The Boss Papa, ndetse anatangiza gahunda ya Hanga Higa igamije guteza imbere abana bafite impano mu muziki. Ni nawe wafashije rero umuhanzi Nsengiyumva François Igisupusupu cyangwa se uzwi nka Igisupusupu kumenyekana mu rwego rw'igihugu. Muri 2021 Alan Muko yarahiye nk'umunyamategeko wemewe mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda, nyuma yo kugaruka rero mu gihugu avuye i Burayi. Yavuze ko ubumenyi yakuye mu bushinjacyaha rero buzamufasha mu mirimo ye mishya nk'umwavoka. Muri Nyakanga mwaka 2021 yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ashingwa inshingano zo gufasha mu gutangaza ndetse no gusobanura politike za leta. Alan Mukuru arinda rero yashakanye na Martine Gatabazi muri 2006. Alan Mukuru arinda rero yitabye Imana aguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal azize indwara y'umutima. Nyaboneka ni inkuru idashimishije, ni inkuru itubabaje rwose abanyarwanda muri rusange, aho umunyarwanda wese ari kano kanya ku isi. Iyi ni inkuru ibabaje, ni inkuru ibabaje, ni inkuru itadushimishije habe inamba.